masih bersama kakak nih di ondel-ondel jago TikTok. Nah, seperti biasa kakak mau berburu mencari mainan lagi teman-teman. Nih kali ini kakak lagi di pinggir balong teman-teman. Tuh banyak banget ikannya, tapi ikannya pada ngumpet teman-teman. Tuh kakak mau mencari mainan di mana teman-teman? Yuk kita cari bersama kakak. Wow, di mana ya teman-teman mainannya? Kita mencari, wow, pohon apa ini teman-teman? Wow, pohon kelapa teman-teman. Ternyata kita mencari ke sini. Wow, di sini tuh teman-teman. Kita mencari kemana teman-teman? Wow, banyak popit di sini teman-teman. Tuh kakak menemukan banyak popit teman-teman. Kita ambil, kita kumpulin di sini teman-teman. Tuh, wow, kakak menemukan. Wow, ada bebek juga di sini teman-teman. Wah, lagi nangkring ini kayaknya bebek tuh teman-teman. Kita kumpulin di sini. Kita mencari lagi teman-teman. Wow, ada ondel-ondel cantik di sini. Lagi rebahan di sini kayaknya tuh teman-teman. Wow, kakak menemukan ondel-ondel cantik. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Ayo kita mencari lagi. Kita mencari, wow, pohon pisang. Wow, teman-teman, ada sepasang ondel-ondel di sini lagi rebahan di pohon pisang teman-teman. Nah, kakak menemukan sepasang ondel-ondel. Kita kumpulin di sini teman-teman. Kita mencari lagi. Wow, apa itu teman-teman? Kita dekat. Wow, ada si buaya di sini lagi ngumpul teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi teman-teman di sini. Kita mencari lagi. Kita mencari ke sini. Wow, apa tuh warna-warni? Coba kita lihat teman-teman. Wow, ada ondel-ondel pocong teman-teman tuh. Wow, apa itu ya teman-teman? Kita cari, kita deketin. Wow, di sini ada ondel-ondel pocong putih sama Upin dan Ipin teman-teman. Tuh, kita ambil teman-teman. Tuh, kakak menemukan Upin dan Ipin sama ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, kita kumpulin di sana ya teman-teman. Tuh, kita kumpulin teman-teman. Wow, ternyata banyak juga mainannya teman-teman. Tuh, sepertinya sudah banyak mainannya teman-teman. Tuh, terima kasih sudah ngikutin kakak. Jangan lupa teman-teman di like, komen,